Jinkwa si obinte sewo rade meradi wonkwa na wo se ayeyi auma jinkwa osroni asasi obinte sewo. Somebody Mompaye. Now, what to say? Namiadum, men are not sorry, Boko, dear. Yet, yes, Namiadum, dear. I never tell. Tim said, if you I never tell how. Never tell. And not me, I'm a menanti bibri. A baby, see, I couldn't I never told Govi. Si akonyamusa tesa minimpa medaso tiefunti ne wana wonyame pese sem kwano oho no nko ade ne wade ande na de tie bia no awurade be hye no ene manyam ya mompaye na ya hye na watwe fufuri mu me bompaye ewo Yesu Kristo dide mu edawase ne anopai ora wa utumi adinye na aye wa wakora ye mfi anadwin David say yekoda ye ne ada ye soro ye no wurade wabasa ene kura ye mu yeda wase bebre se nenso aboa ye ensi emra metre fidie so ne anka wadwen ene wasam enkyera wonkofo ye bompa ye se bra wasam ebe masam nye adwuma awo ye ayade be ene etiefo wo Yesu dimu sha ho anuonyam na wo mayanka se wurade na waye yeda wase bebre our Jesus name. Amen. Amen. Rade Joye ampa. Ebiana wokan womwa yamamo lockdown. There were a lot of information. Nenso rade woni wonwie wate. Italy, UK, France, Finland, Germany, Belgium. Past best 2 weeks, do na so fresh monsa enka Adom. Ye di hu djuma bebre, ye sure say nyame Adom. Bomadena tuni na hwe baby a obetimi sande akọ fa baby no efri ho fa baby nso efri ha fiada no ho engineers na ni abre den ntimpacho tie wote yanka ya chiaw ka wakoma to yam ye de mpaye nso etawachi obibibie ho nso so anyumunyam nyame ayenya na yamen ye beko nyame asemu sesie abono na ya pa ho sima eduonu ensia
but yenti osofo Gabriel na se nyamechiame na nyum ne de wo ye den na no me se mark 2 no mo ka bobo edian kan hands wow de nyum no kama papa shin kran ebe pia mo otimi akọ anim Gabriel yenkwai Now we are doing Wednesday. Come and see this gentleman. Anyway, about to share come to for Central Service of God. That's what you know. I am prophet. Na mini papa. What's the papa the bishop pa? Wow. Wow. Ayo de yanko chirumo na answer na no de ntia na medwen so tiwi ema me kakra wadama ti mame na afi yanko chirumo. All believers all night, all believers all night. Nyame de chaye na 29th of this month. 29th of this month. Eye fiada etwato ewo sa bosomiyim. Ye cheshia ewo my father's house, Resurrection Power and Living Bread and Ministries International. If fiada etwato don eye enwotwe. Ekokopim ahomache. Ye konyamete asefo ne dem paebo ni sofre akonanim. Eno to me frefre ankrankran bia ye ntwanhia. Nyame de chayenia 29th of January. And my father's house. You bedim pioneer no pioneer from pioneer ewa honum. Me hwe wanim na ma hwe sofo anim na ma hwe adwomtofo anim na ma hwe prayer warriors anim. Let's come together and pray for Mother Ghana and our family. Medase sewutie afi yebeko nyame asem na wase mitimi bo yansana yatoato aso Nasen anyu yase ayo wanyu edum ebo mensem a bebi otibia no asore no bo nsem Genesis chapter 27. King kan bia papai ebenyini nyame adom. Edube bia wo abrabo no wo go awusa wo go ba. Ono ne go ne de na nani no aye kusukusu nti ohun kontom na nsa se ahono mu aso ohunu body ahaba na nse kwadu won shada hu niema yiye wo ba won shada hu niema yiye me kai Yesu nyan eti obi ni frani bi ani obi san se hu ade was me hu niema enipa se Yesu na wasa to aso sade ne nse gunu so wasa fe hu ade wasa se me hu ni yiye yase enti no papa yi ani abeye kusukusu kakra na onhye da huna de yi na sabre no so no eba pani bia no na o papa da chisofu we ebeka safa ayi ho Father's Day ya ne de agina diwaja no nani papa no eni die kasia na opese wodi di ne ba pani ansa no wo hu se wo goba wo ye dan ye nyina tete ye
na me ya dom na me nya 120 credit me mama me ho say acha bia 90 ananse me ko we den obi abeko ye nya me 200 say go me dem nim de wa ma no ho obi den papa ya gogo na ni so hye den huna de ana ofra ne ba pani say me tie awie me kwa do efense me kan na ahwekro be ma oyera ye bia ma bia nkontomre enkwan na enwa on mere kura na nsa hayera na bia wanye mere kakra na wode afra na aye kama na wa jai nkontomre ebraburu ana bia won so de opela soup bisa sare sego kan wotwen kwan na bia wa ento so me kwa do ento ko wiram na ko pa hanam breme hanam no ebetia ye wotwe anase akrantie anas kusi de on de mani nyina ho se kura too much awoyo oh okay na fabreme na minni me ho so na fe me ho se mego enfama ansa na mewu enti papa akasa asem ni nyina no madwere ho na dwe nyina na ne yere ne tete ho na ensemo na watwe koso na ti Adom 106.3 FM na mami papa ni ne bapa ni ye di nkoma wie na mami ya kofre nini aketwa Jacob sebra metesa papa ni eso edi nkomo na sani o kan ye bomodin se wo ba yantantam se sia na kofichira na kopa emwa ni bi no mo ye emwa o enyan ani no baye ba papa no si ompe fie nam no ba ne kondon wure mu de na ma mi akachira kora no akora na se bo ka de se da chimia na so odome mi anase ye de no me na beba o ose ebeba em na me so de me kire wo ye na ma mi ya piapia akora ya na nkola no ebi a wo shadan kenka ho kenka bla fompa eduba bi na akora na kasa osima papa ifra no no bisa akora no se ampa so ma me ne ma wo ye aduane no se fakoma papa ode kwa no se na entantem se ya no wati ya aduane na enwem osan onyankopon ana boa me ma me nya nam ne ntam kenkan edumi bi abrabom wo bi beti ya entantem wo beti ya entantem dia jiwu isra wo beti ya entantem no de pia wo free baby nanso no abrantie de la nya na komam nanso obi na tachiri obi bai eyene ma yeah we're smart obatimi ho pampan because when is so ho pampan I tell you na one chance so a wobeka say me no for mensa enkeka me ho nhwe mama ne so okay de maya ne say me di isa atade be hyew na wate home pampan no is atade wo pampan na me sande abo ho so na che say wo mo ya nuafo na so asro baako wono no wo yi ana baako so de ne ho ni wi tie ni ye wo akwala ni nyina no entumi nya pesa de wo pa no se goti wei mu se nwi won ho pa na se ka ho fe pa de am ho fe sin no ono so wo mi sin ayo wo hoi wo nwi etuatua de tri so pa wo ba hwa was one share your the summer come home mamela wa yella asetram edu be bi obi asheda ye na dwese at all costs opeso take you sir papa e bisa ne cautions bebre
okay bear me na me fa me nsan kan no de nsa kan was it bear me na me hu aho no ma hye Esau atade okeka we nyina bisa ye ana ose ne ma me nhira wo be ye mpakase wunu mu nyina omoso papa keka nsem nyina hia ne ewie ye die aduani papa na no anhada ase na dwene ne ye mienu nanso na wena wawie ye no ana Esau fiwura mu baaye na ma papa no kwada no anka se na yere nya duane ne mre no ho no me nhada nte ase but akora no de wa usman no nte akora no so bo modern ye ne kama wono ba no ba sha kitchen owie no de koma no woduro no se hwanie o se oba penny Esau tos Esau aliye obi abada daw wabani de aduane abramisa yawo Messi 2021 wada dafo biara wa triki wonhira wade papa bie na no a oso medi nhira na ma me yasio say ye Jacob Bible say a hope okay aya Genesis chapter 27 verse 34 was it Esau esuya adia yiraho mene wodi 2021 wodi awiraho bogram ebia wonsu ebia wotete ebia la awiraho show krasoma because obi ayama won sesifom babia nka wose nyame de wuduru babia nyame paso wode wokọ na mia nkum 2020 na mia boye wodi ahye 2021 na so no ade bia wo fam awiraho ne atete ne amane bia wo na mo no I'm here to tell you say onyam kopon ne wonwie na wonim babia wode wokọ ewo so obi ajunshira ewo so obi ajuku onso obi ajoyere onso obi ajodwuma onso ayi wodi akotrefie onso niam nyina achija onso school fees ko ma wunya school kwa ma ho mo why you wadwe say wode ne be kona so niam so to yi but eno nkyere se ko hu osi osuye na le wura so hoyi na hona papa ni didi nkoma oba verse 40 ana o ka kire ne say ajani dia nyasi basa ubetimi akentre ho a won krata no eduma bi ko ka chese wo de ko dwane na kotena baby na so ubetimi akentre ho a na chese papa fonanu wo nsira kase ko hwegu kuma no so nkanya bone pese o follow mra was that time a journey dia with mama na brantia no so papa ne catch them after all say Bible said David ko ya be ya was suya na hom ekrebi ni mu na ne yura ho abrantia nso sun na ne yura ho but o kentre ne ho said na ja catch no je me pana ya kentre ye ho ebia no wan kentre won paibom wan kentre wo nyamsumu wan kentre wo wawariemu wan kentre ho ewa dwumamu ba ya wakonya de wawu de woko ba se wan gase atiase wo akontium wan kentre wo nkata asemu corona by ya de bibia se corona wo fra wasi corona wo yense wasi corona wo fa wasi corona wo ko benkum wasi corona corona ba 2021 ma corona no nyere ne ho woni ni ayankofa 2021 edi foforo asaba de ono so asaba no woni ni ayankofa ba so ba kentre wo ho a Kristo suma bra bom na obeja complain na obeja wo ma disappoint wo na sam tokyen baby na kentre wo bra bom na so wo kentre wo a ye nyankopon no wo ba di wachi emfa no obi a waji wisra emfa no do twetwa wo na ntram ne ma nyina jiagu ebirim na soliti a wa ma odwuma kofom ebirim na ya ma se wo do so jia baby a wo stagnant ejira bra bom but we catch you say my brother my sisters adia me pese me catch you say 2021 so ba kentre ho a onyame obehye ne ho nyam kentre ho stop complaining
dia bane dia nya ba kentro akwara na kentro na kwaye oba ne wade kentro na tia akwara school fees kentro na mawani kom fra no ho kentro na mawani ko yire ho kentro na mawani ko wukuru ho kentro na mawani ko wadwuma no ho na sa wo kentro ho a de ato no ubeyi afiri wo konso medase Adom 106.3 FM and OTA. Ayo, thank you. Kofi. Amen. Issue. Our Mayina. But the vampire said, a rather bad to my boy. No man send be. Uma meka no maybe. Papa kanu maybe, penye bi kanu maybe, ubushe penye bi kanu maybe ya 2021 Ebadi ankasa mwaye onyin free enso so wo hwe eyi a ade ba ko 35 36 and 37 no ne 40 no bisa ne wo ka no abrantie di su edu baby anya yizu sawo Obia jiwukunu ya obia jiwojuma ya obia ji enemnyam bi anaka wo ji enemnyam no adane jobu se wo yi menemnyam abotre enemnyam abotre bi yi efre wo so yenyina yenuanom o nanso maame to akwala no ena papa no ensusu do opanyin no adentina awofo edin papa mu ntitemu edi abamo freyintam anyamo nyina na mo won aye den na wo shira ba ko a wo shira mo mienu nyina na wo shira ba ko pe na mienu ne de untomenka mo nyina mbom na wo shira wo den na fin so Papa ya friend bese mi nshirawo na ma mi nso ate se me ba ketua ene wo so kwakwaje wo papa kwaje unu panyin nshira enti awofo ei monka mo mammom ka wo ba ni pom papa ka wo dwuma ye fo ni pom ma fo ni pom sane e pe ya resource na wo pe no wo nsa betumi aka maami ei ka wo mani nyina bom sane ebeya unity betumi aye adwuma awo wo mana brabom Bible say iso esusu ya osim prenu ni enemi nua ba mei agimi nshire frem nsem emprenu ni adano Bible's affliction shall never come in the second time. Eti ade bia 2020 etete wo ema wo suye ema wo tete ye ema nioma nkoye 2021 sa wo be soria sa wo be kente wo ho a sa wo be tu anamo a there's a more room for improvement, there's a more room for a blessing, there's a more room. Asa wo ye wa dwen se utu anamo se ne iso tu anamo o se do baby kura no o hia ne nua eye Jacob o se na na bam o afekura le o de ka na bre o so na me adom ze me o ka na me no mpre bia ze me na me adom ya fa ye nyina fa sa nya me o me obi do baby afi wo de yi ne bre wo o so me obi baby a etwese o kentre ho and trust him many show so forever dabi and trust him no show so forever suebi ade suebi and trust him and gracially show so forever and trust ama engine tum say ya na minim say me dey say ya ba kon say ya la me de be ko wu chen bia di me me ka me chiraw dabi o kentre ho another opportunity ka share ade suebi so a sa wo kentre ho a sa ade so de betumi afri wo tre so ajubale ko fam ba kentre ho
And you may be less say, can't throw. Mention nipa ba sere achiro. But if you're not careful by your city, no, and so near my say. Can't throw ho. Namum say, Ushas Awariano, and Yum, that's a Mushas here, Sumdiana ho, a unity and ho, and Nessadia no ye frua. Montrasi. Verse 34. Genesis 27. Verse 34. Esau ti naja ensemono. Wodi esu kesiye. Tie mo denden. Say oh. And the papa ma yadai. Was what jin shira no ko. But so back into the verse 40. Messy can't throw ho. And not quite mad the whole entry day to no. And shall also 2021. And not quite mad the whole ball Kutiano. And shall also 2021. And not quite mad the what Juma. Our officer be useless. Officer and come on. 2021. COVID 2021. Can't throw one pipe bomb, believers or not, as I see a question. Can't throw a hole. One come and pipe bomb, one come, soften and Casana, also one come pipe bomb. One only dear crown, one more read. One casa can't throw. Me and share my father's house. So one can throw what we call a the 2020 is by now was Rasra for Nasa that be obisha. I say when you wish home. And me quite church na Ababa will be beside Miska. Any problem, cry. But Radiano, what him say to us? Now got 2021. But more than I can't throw. Kofi, cast off the said Jacosia, the walk sorry. Nanka was saying, sorry, man, Yamiadum, Unquam Bayade. But over Quassarin, who be free on, no bottom in answer. I saw what can't tell her, or but what things are sending cross a can't throw her. Pabi, Uncle for Yajuma, who's who bet you a Yajumani be. And Isaac, we are sure, Pastor, Nancy will be GB, sorry, Aso kawasa okura na nkaja wo sofo na kwa jimfre pui Isaac in Samoa obi ayese o ka bia ma Jacob no na fe kasa no ye no me na ye no me say yaudi asambe ni enti eno kra na fe ma abranti ni sun ya so we subo ho anya yizo no, as a I'm sure when you Mizmi Mia Homa, so I nurses I'm changing me. They are simply Covuria, Sima, me no a bomb pie, am I a tea for young country home. I rather a bomb pie or yes, to Christo Denemo. Amen. Yanne Isaac ya drain said, Anne, and the machine at the Ama Jacob. Nanso so minimum say wo so I Jacob Esau sa wo so betumi akante no ho a enhira bi wo ho nyame na hira wo me se me hira de nanso nyame hira na ma onipa odefo obredwuma mfa bi nka enti sa wo bekante wo ho a ye Jacob adesue biara eso no Esau adesue bi eso no ebe firi ho akọ ena ye bom paye erode so bi akase ye say busue mu akase ye say busue panyi akase ye say ye mama makase ye say papa makase ye say panyifo bi akase ye ya to Kristo tenimu ye bom paye say erode yi kase ni firi ho Jesus yi kase ni firi ho adesue bi yi firi ho erode kayesu yi na yi ohawoni amane ni firi ho na shawo mane munyam na o mayanka se we urade na waye yeda wasese wodi nkunim ewo Jesus dimo amen amen and amen. Adom 106.3 ena utie akasima bese enkono manfes menum ewo manimu na masore sui emfa adofo no ebinso na de wafa se kentro ho nyame na ba man de epe do ba homa so good morning. Good morning. Nyamia dugu.
no kasi mpa bonti ye hoye yɛda yesu ase papa na me shram amen nyame ya mokase na eso furu se eye dani a stop bibi eye dani a ne time nsne so be fi asase so ntse sempo wa wia me a me so metka se ba bi e wadu no meto no ampala otono ene se oyi na dwen fi de ese de so no nya dwen fo se obeko nanim okoye nyame nti yeso ye fa sa bla boya nyame be hia ye yetina dwuma ba ku na ye yi a ye da fufu be ye nyame wo ho papa woni nyame ye dwuma medase bebre Papa Ochodoba Humesu, good morning. Also for me do so at the time. Hey, Mr. John, also for John, my teacher. But I try and they are making me won't come for the best. Wow, Nami Shrano, no one can no one tell them and children. No, ma, officer say, not yet, no, me and to me and your, and idiot, never pen to me and your. Rade emfa so emeyo na de okra wonti mi anyo no rade emfa so meyo na waye nhira e de amabusua nyina because adwuma afato ho so awoye no eso kire convert free tete we retama misha e de besi now awotimi a kira dia tete ebinima akwa asofo school ewi na omunyina ba yi asofo oyade nti wo yire nso ne makwan emasa adwumadie nyina baso